Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya di channel Ngaprak Alam Independen. Nah guys, jadi dia teh orang rek ngusapnya guys tuh. Tuh guys. Jun lagi gimana tuh Jun? Nah kotakannya Ya. bukan. Embung anjir ah. Apa yang timbu? Ayo di mana we ke apa aya teh? Ayah. Oh, tahu. Tah guys, lanjut deh guys ah si bye. Dadah. Tah guys, anjir sama meh ngusap teh kudu cacing heula tuh. Sok mah cenah. Nggak cacing na tuh. Bebelaan aja ada tai doma gobloy bau. Iya ning Jun. Anu make lagu nu ngabolang we ning. Heeh. Wayah nawe guys teh kudu geuleuhan di kampung mah jir. Tuh, ayaan tuh bar adaglah lumayan. Baheula. Sok eta heun abiskeun. Anjing rahu. Imak kurang cak gimana? Tah nya. Kelanjut deui nya guys keur ngusepna tempokeun kumaha strike teh. Baraya posisina teh ieu guys baraya tah sasawahan, persawahan rek ngusep teh. Tuh anjir. Aya kabut. Aya gabut guys, aya gabut. Gabut tolong. Gabut tuh guys anjir. Tuh. Tuh. Aduh guys, hampura ya mun aya dagan da bakat ya guys jangan oge Android anjir. Ieu guys jalan oge we pokona mah. Bolang cenah. Naon? Bae we. Heueuh cokot bi. Oh jangan etaun eta mah. Pribadi ge mah. Alah kudu ngileur Anjir tuh jalan oge. Lah guys. Dulu guys anjir kuda jal mah beda guys lang tuh. Kelanjut deh guys Tah guys. Ya mah ngurukna nguruk belut anjir. Kada lah ngecak sawah batur sih. Tuh, di murang full. Urang lanjut ke luhur guys ka dieu we. Pri aing heula pri ah. Kayak guys. Takut Aduh guys besok kayak orai guys di danuk teh. Badakan teh ulah teh. Apal merek teh mah guys Oh nyaho. Jadi orang cobaan dia. Bismillah. Tuh guys marauk jambu anjir. Jambu entur di cokotan guys. Cing. Tuh jambu entur di alaan guys Tuh tah budak tah. Nunggal jambu guys. Akak bener karone. Kedah harus ya. Ajam bos. Kita kayak amam jamu. Tuh. Guys. Anjir. Tuh. Rariweuh anjir. Bakat tamanya menyet gandong mah tuh guys. Power. Guys lanjut deh guys. Anjir guys, can bebonangan di dieu can menang hiji acan anjir kantun katiris tuh dulu murid deing kita carucukan anjir. Tuh nyeker anjir. Oke lanjut deh guys Urang sapotong we bawa turun urang katinggalkeun Tuh guys babaturan urang tuh. Nah, ketinggalan itu guys. Wah nyupu tuh jadi itu tuh. Oke guys, strike guys satu anjir. Bogeg anjir. Pendapatan pertama anjir dari sekian lamanya harus 1 jam dapat 1 anjir. Oke lanjut deh guys. Tuh guys. Oh itu mana?
guys, suara bancet guys, kayaknya ada ular guys. Suara bancet guys, kayaknya ada ular guys, lagi dimakan guys, lagi dimakan ular guys. Oh ini guys, ularnya guys. Hah? Mana? Kemana guys? Dia guys, ke dia guys, ularnya guys. Aduh guys, dekat tawak guys. Kemana anjir? Kayaknya cina kaliang Aduh guys, hilang jejak guys hilang jejak cina abus kaliang guys si bangkong na dicokot cik teu nya. Bancet kok. Oh bancet. Dekat tewak guys Oke lanjut deh guys. Oke guys, kieu guys sedikit tiris kieu anjir. Lu beunang anu geus saeutik gehel. What the hell pokona mah nu mancing loba ari nu bebenaan saeutik gehel. Anjing. Era nu aya ieu mah. Kantun kawel anu nguseup. Ieu kenaon ieu? Bikin era. Engkong. Kamu. Anjir. Menang naon? Ya ing. Edan guys, trek guys. Mantap mannya. Oke guys, mungkin cukup sakit itu guys perjalanan meskipun pemolokotan bisa 2 jam bebenangan guys karek menang 3 guys. Loba guys bebenangan ayeuna mah. Kabehanan cokot. Hah? Embung. Nah guys, mungkin cukup sekian ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share guys. Karena subscribe itu gratis. Bye bye, wassalam, dadah.